Di anak saya soleh, dia mengaji, Pak Penter, karena ilmu ni kebeni berison, ilmu ni kekotu ngaji. Tekala anan kiai mun tak ngaji ya bodoh. Tekala anan Habib mun tak ngaji ya bodoh, Pak. Tetap bodoh, tak bisa aja. Karena ilmu ni kebeni berison, kotu ngaji dengan sungguh-sungguh. Mun ngaji bermalas-malasan, tak sengkan ya tak bisa aja. Tak kira di ilmu gue lebih ajunan situ aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kan termasuk kewajibannya orang tua. Orang tua dia bu, di kewajiban bu. Ini ketelok kewajiban orang tua. Cuman jarang yang dibahas. Bagaimana kewajiban aku lebih ajunan situ aja. Seampun dewasa, pun endi ilmu, pun keluarga. Kenapa kewajiban aku lebih ajunan situ aja. Ada orang sepo gue lebih ajunan situ aja. Ini kan termasuk kunci. Kunci menteroan dia nak soleh ben soleha kareng sepo pemapan sambian. Reng bini kasih laki kan dia iya bu. Mangkan jaipon ke Fatur Rosi mun reng bini dia tahu siapa ca sunnah sambian. Jadi bah langsung nyong temu pasah. Engki te kebede kala kena dosa sambian. Engki mangkana pamit mun bahasa reng bini kak laku bahasa kemis gula kak. Lah dik engko tero meriah mari duhur je pasah. Go la oleh. Engki wajiban tero kalaki sambian. Juga nanti kunci menteron dia nak soleh ben soleha. Mun bedereng bini, bongal ke lagi. Nah, Arab sampean dia nak soleh ben soleha. Mun beda anak, bongal ke orang tua. Nah, Arab sampean dia nak soleh ben soleha. Nggak sete. Bagi anak, gue lebih sampean sebagai orang tua, Pak. Ini bahas nih, kedeki bab anak, bab ilmu, Pak. Sepenting 1 jam selesai kan sini, Kak. Kita pidato lang ucap korang sampean. Bu, kemarin tengah jalan tak nyaman, ambu badai gua pas. Mungkin gak ada, Bu. Pukul berapa ya kana? 10:30 apa? 10:30. Apa? Gula ongka ki gula ki buruh jam 22.15. Detik gula toron pokol 23.15 kan sini enggak Pak? Engki enggak usah lemah kok sambian meri kemarin Bu. Engki saya ngareng bini Bu rek kunci Bu ya kunci namun terobanan di anak soleh ben soleha. Pemapan ke laki na ben ya. Saya ngarep itu na selaki re jo ngalbongal ka jo aonga ben jo. Kadang-kadang reng bini TikTok. Kalau nunggu TikTok iya deh enggak dong. Ada si TikTok ya. Gini ka Bu, tu sajari aja Bu. Reng bini TikTok tu sajari aja. Ngerti apa lagi nah? TikTok ya. Ya tak tahu mun dak ya kok letak cak ngocak aja kok mula pada TikTokan. Pada leter aja lah. Ya selaki ada iya Pak, reng laki ada Pak. Harus mengajarkan seorang istrinya karena reng bini ini wajib memberi pendidikan kepada seorang istri mun pun kabin. Ini termasuk 5 perkara yang harus dipenuhi oleh orang suami saat pun kabin. Memberi pendidikan, cok ngajarin tak bener kabin ini kan saya enggak. Mun reng bini Pak tak nanggung tu sana sambian, tapi reng laki nanggung tu sana si bini Pak ki le ngasete. Ngasete. Orang apa ban Bu? Rak maperak ben. Maksudnya Bu, orang laki nanggung tu sana ben, tapi reng bini tak nanggung tu sana selaki. Tok kala tungset nyonglet ben jak ngurusan reng laki. Orang yo dak mah bener di mah tuh di boleh crempek. Wah kikir melolo ke laki. Mangkan banyak reng laki ya koros gara-gara ben Bu. Apa tak kerjat melolo. Saya enggak, ya reng laki ada iya tanggung jawab belanja Pak tepak bini dia. Rezeki kok kudu ngalir Pak. Rezeki ini Pak kudu ngalir. Ngalir ke bini, ngalir ke orang tua, ngalir ke tretan si tak endi, terutama segi soki jan kiye gele jere Pak. Rezeki rejek bitong bi akal, mun rezeki ini kayak bitong bi akal salbut kepi. Jadi bitong bi akal, mun can matematika belu tambah belu 16, tak matematika ruah. Maksudnya apa perhatian? Mun urusan rezeki lagi.
Beluk tambah beluk, mun bitong nambah matematika, bitong na akal, beluk tambah beluk 16. Ja apa anak-anak masa berdinar. Ale nyari kenangan lain nih kan, nyari kenangan setepak bek ngebudi. Mesti beri nak kanak mun bereng pidato, heran kok mulai lambek deui mulul lah. Ngale jong, been mun tak ngaliah, sampian mun tak ngaliah. Juk cek kan. Kejak kiri nempon, jangan kikir kan. Cek mokolan kan, bon. Mbian mokol ke anak banyak saraf yang putus nih kan. Cek kikir, cek peta kerjet nak anak nih kan, bon. Ini kagak boy ruwet ya. Mau tegur teng tablang teng tung set nyong let tegur tak tahu. Tung ledet tiba kiri. Mangkana mau nembian merem aja bismillah, Bu. Ngerenjok langsung pasti seklak ke, Bu. Tak kalabi reng numpak sape. Aja bismillah, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba ada pidato rek. Pidato majar kelajar. Sepentinglah seneng dek ya ya. Ya pidato rek tak usah wat gawat ya. Pidato rek sepenting beda esen nah beda kejen. Karena makinnya kan bu tengok cuma lembuk. Engki, Pak. Mun jaman lembuk ki jaman ke Mathulil Bengkalan. Ki jaman ke Hasan Ginggung, ki jaman ke Asad Samsul Arifin. Pokon ki jaman po sepoli beli selambok garwa. Garwa orang lembuk ni kan niat ngaji, Pak. Engki mun makin ada situ tak lebur nyari selocoh. Oh iya nyari di mah beduk kiai selocoh. Di mah oncong dia kok. Ai kamu tak locoh tak baju je. Pas ada orang oncong boleh. Ah coba setiap kau pahyus serius, oncong tak nyaman ni kok. Mak ya ke apa buat. Allah Muhammad. Sepenting audi repa lebur pas seneng. Ya montoran dia anak soleh ben soleha. Ni ke kunci. Reng bini ke laki, reng laki na sampian ke reng tua, ka matua reng tua na sampian, Pak Ki. Tengah, matuan sampian, reng tua na sampian, jaga kamuso, Pak. Redeng kadang matuai kamuso. Derajat reng tua na lebih ajunan sedaja. Ben derajat matua, pada sami, Pak. Mangkan mau abri ke reng tua, matua, apa pada? Mun satos nikah, Bu. Nikah, Bu, pada 100. Mun 200 pada 200, mun 1 juta pada 1 juta. Dukunglah kena beun, Bu, untuk lampak kereng tua na ya. Kadang-kadang reng laki abri kereng tua takok ke beun, Bu. Cek takon ke bini. Engki reng laki rek. Ya Allah, pada dituyul bi reng bini. Ada kan tuyul bini kapir ya. Tuyul. Mbian, bapak ada make gula tuyul bini. Engki kikir melolo bini, Pak. Gula kiri wala naku emek pa bengal ka bini tako giya, Pak. Are deki teng la mole susah, Pak. Susah apa? Mun berkatan bah ni kene ngamuk, Pak. Oh, jangan kiai, biasan berkatkan raja makin ni. Pola begi ke sing ngode ya kok bodoh, boy. Orang nyamlolo, Pak. Engki sallallahu alaihi Muhammad. Kadeki bab anak, Bu. Karena reng tua ni Pak Andi kewajiban telok ke anak. Ke bab reng tua kada ni jarang dibahas ni, Pak. Padahal ni kunci untuk napa gue lebih panjenengan untuk bahagia di dalam hidup di dalam dunia, di dalam rumah tangga. Tapi ni kebedenang reng tua ternyata. Benglah benga surga bedenang reng tua. Ridhona Allah bedenang reng tua. Doa yang bisa menembus kalangi peng peto reng tua, Pak. Engki barokah bedeneng reng tua. Bandingakin bi petong polo beli na Allah. Tua na reng tua karo tak kala, Pak. Yang gue lebih sampean tak pernah minta tua kau reng tua. Kalau minta tua mandemah ban. Reng tua na jiya parito. Mari kini ka jalan ka ane ulama para kiai. Karena gue yakin orang Madura, gue yakin termasuk orang si ahli surga. Apa pola namun pada pengajian, Masya Allah, neng loku toju. Ini ke tempat turun rahmat Allah nih, Pak. Makin nih ke Allah, nih ke anuron tuh rahmat berjuta, bahkan bermiliar-miliar rahmatnya Allah. Turun malam makin. Menang jopok Pak kan minta ya Allah beri rahmat abdina rahmatin abdina ya Allah minta
Menungkan tu tak usah pentai patoron pun. Karena orang si hadir ke pengajian, orang si selebur ju majelis para alim ulama, wah ke tempat sampian. Nanti ada pembahasan juga nih kak. Pokoknya sejam tu orang kan dia iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ring tua kada, bab ring tua. Dengar. Ring tua tempat barokah, ring tua bangla bengas warga, ring tua tempat ridon Allah. Jak minta antunya ke ring tua, Pak. Mertua, kenapa mertua kok kok derajatnya sama? Mak pada derajat mertua gue lebih ajunan sarang orang tua? Karena Rasulullah nih Pak si ada bu mertua dia orang tua na beun ki Arab apa pola na bini na sampian ni ka anan sera. Tore pikir biar bini na sampian anan sera. Anan mertua, semaraja mertua dari keni dari ngandungnya peraja mon main tong bitongan Pak berapa miliar siapa keluar Pak? Alhamdulillah. Oh, kotal kerungan, Pak. Untuk saudara seperguruan, cendur colo-colan kada. Menengocol sama Aren. Aren apa begitu kada. Rekene pambut ngajel. Rajin sampian nih kak. Anak matua sama raja. Mon pas matua minta gente, Pak. Jong engkau sama raja binin mbak enjong. Sampai kabin mbak enjong engkau ngabi sekian jong ngabi semiliar jong genteen jong bengal gente sampian. Berapa kun mas kabin sampian? Kun 100.000, 200.000 lai beki binin sampian. Pas lagi ke sampian dah ngek-cengek di sampian. Lemah lai prede le petungset penyonglet ya Allah. Deng-kadeng mun reng laki tepak keseleter ya Allah po orang bekol. Pas matuan ni kemoso, taring dosa raja sampean. Jangan harap jearep gue lebih ajunan situ aja. Senyakin ate nareng tuana, senyakin ate nama tuana jearep sampean masuk surga, tak bisa masuk surga. Ring bini dah yaki ya senyakin lagi na jearep masuk surga sampean. Rasulullah ada nafarani min ahlil jannah. 2 saya jamin soragana sareng Allah. Anak yang taat dan berbakti kepada orang tuanya, istri yang taat dan berbakti kepada suaminya. Nah, makan jangan kiai saya nggak mau berdering-bering laki pas minta si bini pas teh beri, pas saya tolak kadang kete, malam mere boleh, tak kalah mere belum puluh kali begi bu, engki, ya tapi tak kira mere belum puluh jam mere sekalian nggak secodot di tengah. Lareng mbak tukang mencototan tengah. Orang laki ada potong mun mbak entak kira cotot tengah nah. Mbak beda bareng cerita, aduh malam meresa kayak tengah kok tak kira. Mun reng laki sekut yo kayak tengah kok. Mun reng bini sekut bukal pun. Bebe. Ya tak kira sakit tengah nah. Selaki gak gadot kocok. Wow. Wah tak kira ngak. Tak tahu saya cerita aja lah. Aja pegel dekat dengereng bini kok. Sallallahu alaihi Muhammad. Engki saya ngareng tuai pas sakit ate nama tuan sampean pas sakit ate jarep masuk surga Allah. Jarep. Gula sedikit bercerita, Pak. Saya enggak sengal bengal keren. Entaren maren ning tuan sampean. Ternyata sedojok keberokaan odi. Termasuk guru-gurune kereng tua juga. Setong beto Alqomah Pak. Alqomah nika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika cabutnya bener salang malaikat Israel. Bekto cabutnya bener Bu. Depak gedede. Tonton sareng sahabat Bilal. Alqomah ay nyebut kalimat la ilaha illallah. Tak bisa sekali Pak. Tonton Pak Kun tak bisa amator sahabat Bilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Alqomah tak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah le sana tak bisa sekali ya Rasulullah. Entaren ring tuan aja ya pente sepora. Entaren bolaki bedemat tuan pente sepora takok nyake nate ring tuan aja. Aji mun oleh ridho ring tuan mun oleh ridho nama tuan bisa nyebut kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Yang tadi sareng sahabat Bilal, sare ring tuan tak pagi Pak. Ku tak beda orang beda ibu. Neka ibu nang edisan Alqomah, kulong kuatannya sahabat Bilal. Bu, gula tanya ka emme compon Alqomah,
Gula ni keteropang dia sarang ibu. Engkau ada ibu nalkoma jong. Beka amma baban, tak ada lah. Matuan tak ada kapi jong kun kare engkau. Bu, alkoma makin cabutnya benar. Sarang malaikat Israel, pong-pong kita ada pak kegerungan nah. Sepora akhir ido ini serki bu. Napa ja ibu? Enjak jong sakit tangat te jong ko ada mah. Saya nak si nyakit nanti nering tuar ya. Sakit tangat te jong, engkau te jongok sekali bi alkoma jong. Gara-gara te jongok sakit nanti na pak. Berarti te sepora bunjuk. Amator sahabat Bilal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alkoma tak ibu nalkoma tak bisa nyepora. Rasulullah tibi saya tanya. Bu, sampean ibu nalkoma. Engki ya Rasulullah, te sepora punten je sakit nah. Te jongok sekali. Bu, walaupun alkoma ni ke sahabat tegula, ibu dan alkoma ni ke masya Allah, tapi sampian tak ridho Allah tak ridho percuma tetap neraka alkoma. Tinggal pun bu, mun sampian tak nyebora, alkoma tetap neraka daripada alkoma tetap masuk neraka. Yopor boye ko pak, ku tak pas nangis ibu alkoma bu. Ampun Rasulullah jopor, kini ke putra abdina ridho. Reng tua kasih sayangnya tadi engkeun apa gue lebih sampean mak yang kene ke reng tua. Tarin marin reng tua na sampean dukung selake bugi. Redeng kadong ngakui gelong, embune pangabos. Mati ke sampean. Mati ke ngakui gelong cek banyak nembun kune pangabos bi sampean. Cek ketek takut reng tua sakit atena. Engki sambian tak kelar berangkat haji, tak usah ke Mekah, kapi badan reng tua. Cukup memandang muka orang tua pada bi manteng Ka'bah. Nyium tanang reng tua pada bi nyium Hajar Aswad. Nyium tanang para alim ulama pada bi nyium tanang Rasulullah. Nyium tanang ulama kiai sampian. Seporan na kiai. Barokan na kiai. Pada bi nyium tanang Rasulullah. Karena para alim ulama ngaji kakurunna. Nyambung ke kurunna, nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sobung. Para alim ulama adalah pewaris para nabi. Mabekelen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ronero setia ya. Nang medsos abo apa jauh ka ulama, apa jauh ka habaib. Nasab terputus de emak aja. Mak buru setia beta terputus. Mungkin terputus pak, mulai lambat tak sampai setia lah pak. Jarok norok kak ruah pak. Ada kadang bernyium tanang kiai, lebih baik mencium tangan orang tua. Bayar siom kiai tanang ring tua. Nyium tanang ulama pada bi nyium tanang Rasulullah. Nyium tanang ring tua pada bi nyium Hajar Aswad. Manteng muana ring tua pada bi manteng Ka'bah. Ketika pada kenceran haji bu. Mun tak gelar cukup memandang muka orang tua, menyium tangan orang tua. Kadang-kadang boran dah soki banyak tunyan di motor di bungkon di sabar cina dibi ke Mekah embune tina. Terus lagi sampean. Ya engkau rekun main enggak pak? Engkau rekun main enggak? Takok sakit ate dereng tua gue lebih sampean pak. Mun pas sakit ate dereng tua gue lebih sampean pas kuli sampean bener tak oning mak jalan benak bibi dinana engkau sambung terogi ya berangkat ada engkau barang coba tak tahu tak kelembek dak mak jalan tibi be dek kunan umron sampean dek kunan hajin sampean sete gelong banyak koil mele-mele dak mak je kana oh takut dek reng tau oh mele-mele kenapa kini kah oh lambok bereng koil nang jopo bu pada koil lah. Saya mele koil, saya jual koil, pada ngakui emas. Yang saya jual roti, kenapa roti ini? Saya jual ngakui gigi emas 300. Ya jadi beri mola 300 ya jadi namanya kira, kau tak ada orang nak buat sekali. Pada koil, embun tak mengakui sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Entarin bente sebora marin, entarin bente sebora sampai ini kekunci termasuk mentron dia anak soleh ben solehah sambian torok ngireng tak torok terserah sambian cek gula benih menjadiin sambian benih panakan gula torok ngireng tak torok terserah. Allah Muhammad.
Enggak sampean sebengal ka orang tuana. Saya enggak sampean sebengal ka matuana. Yap siap deki mundi mantoi ka moso sampean bi mantona. Yap siap sampean sebengal ka matuana, kering tuana. Yap siap bekali ka moso sampean bi napo tona. Ambuat diri lah. Apa? Apa jandu? Non? Mun sebung umur. Ede buah kisareng ulama. Mun pondeng tua sobung saomban lembek tak sempat bekte ka orang tua. Sedekain melaki Al-Qur'an. Sabek dengan masjid, melaki semen, pola bede masjid tak mare, pola bede pondok dia tak mare, beki niat sahabat serta kondeng tua. Ede buah kisareng ulama manzaro kubro walidayhi au ahadihima yaumal jum'ah kana kahijjah. Siapa-siapa anak saya tarkobu nareng tuan na yari Jumat. Mari bejeng Jumat terutama bapak-bapak. Bacain Al-Quran. Sedekain. Pente sepora ka Allah. Kosot tu sana nareng tua gulubi ajunan sedaja. Ben anak saya tarkobu nareng tua yari Jumat kana kahijjah. Kencur na padan ibadah haji. Renja tantar sekali lang patok kena. Wali 5, wali 7, wali 9, hacolon, patok kena elang. Demak aja. Jalan sampean ke beli mapan, sampean entar tak usah ka wali 5, ka wali 9, cek buang apa nah. Kastan kemat holil sampean, Pak. Jalan ke kasa. Pamit karing tuan nah. Engki depak kastan kemat holil Bengkalan, maja solawat, maja istighfar, maja amaus Al-Quran. Pas minta ke Allah, ya Allah, lebet barokana Rasulullah, lebet barokana Al-Quran saya baca, istighfar saya baca, lebet barokana berlin ajunan kemat holil Bengkalan. Kabul lagi hajat, ya Allah, kabul sampean. Setong beli. Ring tua seterekan, di petong pulau belin Allah Ta'ala. Pamit, mun tada mun sebung umur entar kau guna ring tua nak ada melaki gempeng seram baca Al-Quran ki jalan mun sebung umur pamit oning ring tua karo Pak seporan na Pak seporan na Bu ki tina entar kabelina Allah jalan karena mari entar ke astana. Mun sebeda pamit. Pak Bu, entar ke astan ke Matulil Bengkalan. Jalan nang kok rito nak nyari bes cabesan nang kok rito. Hasil sampean. Renjak deng kadang pamit. Pak Bu, engko entar wali songo le mari keng laku sapiro pakan ni yo. Celetong abuang. Senga kok deteng tombokan yo. Terus haki jalan sampean. Beni beli ni saya tak mati ku lebih sampian sing ibu tak mati polan deng tua pas sakit atin nah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngajak kermainan Pak, reng tua ni ke Pak, gu lebih sampian, tekaklah tua, mun ki reng tua beda, endin reng tua Pak. Saya ngak perngaki ni ke Bu, gu lebih sampian, mun ki beda reng tua, endin reng tua. Reng laki redeng kadang gara-gara bini. Bini, palang bentar dah emak. Oh bang saya keluar, tak kira hilang sampean. Muntro rejeki rotor, sekut di muka tanah ngaring tuan nah, buka ya deh yo. Maksud apa? Beri nikah Bu, nikah Ibu. Nyabis kali ulama mapan. Engki barara Bu. Ntar gak mau odik dikesingkat, odik sekejek, mate pada sekejek bong sombong jail gail. Abes tretan kanan kiri ro abes iya yo menengkok nak mati deki tak reji ya sing ngosong angkok ka apuran tak kergail sampean abes sakit tetep iya yo aji ya sing ngate angkok deki kok mun mati kado tak kira sombong sampean Pak sallallahu alaihi Muhammad calon mayit kebir ya calon mayit dan sampean makin ki odi bede nyaman deki mun mati kan mayit sampean Bu. Ya bener can PT ruah. PT pernah tanya kamu Bu, tanya kok Bu, apa nak? Manusia roh Bu. Cek benyan wasi hadir pengajian nang yayasan Al-Ghafur. Banyak Bu laki bini nyaman mata abad Bu. Beda si Mandullah. Manati Yuti Yunna. Tabad Bu. Mangkok ribu anak mbek kan 10 biki mak PT kabeh. Tuh.
roti tabu wala kena. Lapar lah. Jak darahat mololo. Oh, lebih ge pa ko na deur kadang ngereng punten ye, gula tak biasa deur malam lapar. Mari nak jajan memberi abi kok nogoro mari. Sebede gedeng ada lemper ya mari. Dia becil kencil, mun deur punten gula deur nogo we mari. Dijak saking bu ibu rekening deur kabeh bi gula. Ontong bedes dosa aja saking tak ada dosa toron kok muntah cipok kabeh kok. Muntah ni rogupron kok ya. Seboran gajah Bu, gajah. Cek saking sobung dosa, kan beda dosa. Ya tak oleh kan dah iya. Depa adem ada. Tak kira ngapa tak kira ngeding akhir aja. Hah? Oh PT. Bu, njak manosaro nyaman tak pada. Mangkok ni mak PT kapi. Napa jai pon embun PT? Embun PT. Mun sekeni kan PT. Nang jompok PT nang katon apa? Budun, Pak. Budun ni katanya Kak embun bu manos sarua mak tak pada wasi hadir pengajiannya mana mak tak pada mangkok re anan ribu mak PT kapi. PT budun sikini PT. Jan embun PT. Tidak lah nak. Manos sarua mun ki bedanya benar nya mana tak pada. Deki mula mate mayit kepiroi gua. Jan embun PT. Dah engkau bi beandre ka beli kena mun bedanya bener PT tapi keng mula mate nya mana macam beda ayam geprek. Ayam betutu, ayam taliwang, ayam bakar, ayam kelabade. Akhirnya budun PT pas tak protes. Hikmah apa? Gue lebih sampian calon mayit cek bong sombong cek ilkeil. Jangan meremehkan orang, cek ngenyian orang, cek menghina orang, cek bentaan orang. Jangan merasa abong kok paling alim. Di atas masih ada orang yang lebih alim. Udah bisa sampean ini jangan merasa penter, jangan merasa alim, kudu merasa bodoh, mak lele burang ngaji, kun aliman ya pun Rasulullah detik bak orang alim, mun tak bisa detik alim, au muta'alliman ngaji dek kabara alim ula, mun tak bisa tak sempat, au mustami'an merengaki budak puna para alim, tak sempat pelaku malam pun payah saren, au muhibban sepenting cinta dek para alim ula. Ini kakun kina odik ni kakun. Ntar kama boleh. Pacinta yusarul mar'u ma'aman ahab. Bolong sarang orang-orang saya kecintain. Nah, kan nggak nih kabar Rabu. Pon beli boleh ke orang tua. Gue lebih sampean andin reng tua. Tunya gue lebih sampean andin reng tua. Mun ki bedereng tua. Mun minta reng tua. Mun bedereng tua. Minta pese ke anak. Minta napak be ke anak berteh. Gue lebih sampean episode ya Allah. Jangan sampai ngucap taduk bu, taduk mak. Jangan sampai ngucap taduk. Takkanlah taduk kebaik beda sampean. Reng tua karo ngokor pun, ngokor reng tua. Reng tua karo tahu keberadaan anak, Pak Beni tak oning, ya besaki sampean mun sekut mengeluh. Jak mengeluh mun ada reng tua. Gula enggak ke cerita Pak. Beda kanjek di pabrik rokoknya, mana rokok Cahaya Pro. Neng ini ke daerah Makassar ni, nyaman Haji Muzaki. Haji Muzaki iki. Gula tak ceritaan Pak bi Haji Muzaki Pak. Tak ceritaan. Wah, bidok kan doon. Sampai Haji Muzaki ni ke gula Peleman pesan suara Habib seporan na abtina orang putu sangkun abtina tak pantas punten ci sampean bener. Bagaimana Haji Muzaki karing tua ternyata Pak. Karing tua. Gula sampai nangis, Peleman Pak nangis. Ngucak ke supir gula Pak. Cong, bentak to nyium sokon reng tuan. Najak ban dia conge kuah. Wallahi billahi gula tak pernah nyium sokon reng tua. Gara-gara Cimuzaki. Ada bu, tak pernah nyium sokon reng tua. Peleman gula dekanto. Depak kecompok. Tekuk sokon umi gula lebih gula Pak. Siap gula. Bengak tak kerja. Benak mak nyium dah. Iya benak. Iya mi. Engkau terus nyium Pak. Engkau terus rinto. Engkau nak. Engkau rinto nak. Aman sampean pun Pak. Mudeng tua rinto Pak. Tekaklah sampean lah kurang ajar. Bangsat lah. Gelur lah. Geng ring tua rinto. Swarga lah Pak. Tapi saya nggak ring tua tak rinto. Bajang tungset nyonglet. Paterkep deh ini saya sujud.
Mayan fa tadi kuna na sampian. Sallallahu alaihi Muhammad. Cerita gula. Oh neng, maksud dari yang tua tahu lah. Cimosaki kan lah soki. Mak tero apa ben mak tak besap di nebeb kam mak nih kak. Nah engkau tero umruah kok nak di seraan mak. Bitong sarang abdi nebeb si kedua orang. Emang berangkat. Iya soki pak. Mun gula lebih sambian. Pente satos tuli beri lah. Oh neng reng tua. Berangkat Cimusaki karo setiap tahun mah berangkat anak buah na si anak ko ben tahun berangkat kentelo polo pak polo anak buah na pula ring tua saya minta ki puri kan hajian nih haji tahun yang lalu setahun si ada nih ka 2024 nih katanya boleh Cimusaki mangkan ring tua bu sing sambil nyatanya ya pak mak terona pak terona pak pun ki bener. Tanya kita kok orang tua ni kata todus pak ke anak todus pak sebinta pak. Napa cak pun Cimusaki mak terus apa boleh sampean mak nak kok terus haji ya kok nak. Padahal kan tak daftar terus haji ya kak aman ni kak. Oh ning anak karo mampu. Engkau terus haji ya. Ni ka Allah saya nguji saya ngatur pun pak. Engkau terus haji engkau boleh nak seraan bu. Ya anak beun saya bini ruabi lagi nak. Pas terus adin beun saya laki rona binin kaya nak ni ser ya nak gua. Saya boleh bu, ya adin beun saya bini ruabi lagi nah. Abdi nabib langsung ke Jakarta, ireng soki. Ke Jakarta nyari tembusan nyari urusan nemu harga 315 kali beto. Nyaman haji khusus ya pun. Langsung bekto genikah gara-gara barokahnya orang tua. Napa jangan melarat Cimusaki. Jone totak dunia bi Allah, jone totak bola dari yang tua dari itu. Setong bekto Rasulullah amadul, setong bekto sahabat amadul dari Rasulullah. Mari nikah, bepanu pas bep anak pak. Keluar miro kok kana. Dah iya kok mau cerita yang tua bu, gula yang tua nikah kare setong ibu gula umi gula. Umi gula ni ka bu, tamu yan bu, banyak tamu ya. Umi gula ni ka banyak tamu ya pak. Orang-orang banyak kasak minta barokah, minta dua. Cuman umi kasak, umi gula ni ka tak pernah. Orang abri obeng kasak pak. Setiap orang yang ngasih uang, umi karukun ngalak si kebelanjaan, sihisan itu Ternyata ibu Cimusaki nggak kasak pak. Cimusaki ni ka abri ka ibu setiap bulan kurang lebih 200 juta. Setiap bulan tanyain, bu, kak emak bu, oh benga bu beda, tade lah cong, itu lampuk, mangkan dari orang palampuk cerik. Bagai di ngaki kada, engkau kan apa tang betam mata kayak di ngaki ban bu, orang dia sesuai mampunya, ring tua ro tahu kebedek nagu lebih sampian, mon sampun ring tua dia tahu, oh tang anak mampu 100.000, tak kira minta 200 ya bu, faham? Karena Cimusaki cak kebaik orang, cak ngapa senikmat orang. Orang sesoki si asokor la insakartum la azidannakum. Mon orang la asokor, boy tamboi nikmat selebih raja. Tapi saya enggak jaiban Allah. Saya enggak bentak sokor kan kok. Wala in kafartum inna adzabi la sadid. Ngasete ben berina adab sepedi bigo kuah. Sokor odik ni Pak. Takala sendik dah motor syukur alhamdulillah ya Allah di sepeda motor ya Allah soki lah pak mun syukur pak ya mun ngabasi soki aduh motor pak empat tuh engkau mulai lambok bojong melolo pakun melarat bedarua tak bojong mak soki yo bajang remeni mas soki bajang remeni selamat gijak ngabasi nikmat orang sallallahu alaihi Muhammad ada bonta tunya jak tunya dek ke bemate ntar de emah sallallahu alaihi Muhammad engki para rabu poron sampean kan bu gula tanya sampean laku ebriin semeliat keng tak ngening jalan de kan penting ana jalan sehat siapa sih masih sehat Allah oh tak beda iyalah beun tunya kalak kapi semadura din beun kapi seporan sebanyak keng mak repot sampean bagi ke kinika. Coba. Eporop. Ageplah eporop. Apa di sapre karang sokon.
Sabar kapi dah, kana ben kapi poro bi mak repata sampean, ndek. Ya tak ndek. Tapi segebet dunya, tokar bi tretan bolan dunya, tokar bi reng tua bolan dunya. Entar dak maban. Wa mal masita fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban sekecil apapun. Allah jok ngalaan. Jok ngalaan. Aji berak paki, berak. Makan mun kun urusan bi Allah, Pak. Mun urusan bi Allah tak ruwet sampean, Pak. Tekaklah tusan ngak gunung pangampuran Allah lebih raja daripada gunung. Tekak sampean tusan ade berengatase pangampuran Allah lebih lebar daripada atase. Minta ke Allah nangis atau betadek sampean lah. Makan jek ngenyian orang, jek menghina orang, jangan menghina orang. Oh tak bojong, oh ahli maksiat, oh neraka. Bisa-bisa kak ruas si ahli surga. Gue lebih sampean si tukang ngurus orang si tak remare bisa ahli neraka ben. Apa bolana? Sibuk ngurus orang tak remare, tak sempat atau bet cabut apa tak ahli neraka. Sedangkan secan gue lebih sampean roh bucok tak aduh nangis malam tahu sampean. Sepohoran Gusti, abdin aja tuh ya Allah. Sepohoran Gusti, apa tak ada tulisan dia. Sallallahu alaihi Muhammad, singi begu lebih sampean nyeper ke neraka urusan bitretan ke tidak marin nah. Becik dengki iri. Pegel pun bener yang kelar lemele. Tak oleh orang nak resokian lebih dari engkau. Kau tungkok paling soki. Oh, paling soki demak. Justru mon bener yang kelar lemele entarin. Alhamdulillah tak ya ban kelar lemele bisa beli motor. Mantur selain kelar tak ya. Oh, apa soki kada ban. Deklah aku nak tua ya Allah. Ketetak kesetaan di pacokop ya Allah. Betul ni kak beli ke sampian, Bu. Tapi saya enggak sampian beci atuan juga kau orang. Mantur melarang ada kapi ketetang ke mantur. Tombesah. Mantur tandi apa soalnya. Sampian siapa tandi tetanggun John Soki. Sallallahu alaihi Muhammad. Simple loh dire, saya enggak paling buru pas seneng, terutama ke orang tua. Apa jaipon sahabat? Ya Rasulullah, bapak ibu kecompo abdina. Kutarung seborong saya podut. Gula, beras, minyak nyor. Bek tapeleman ya Rasulullah bi reng sepo abdina. Bek tu sak reng tu reng sepo abdina jaipon sahabat. Tanya Rasulullah ada reng tuan. Engki Pak, engki Bu, bener sampean nika entar jompon potren atau Pak Sobung. Engki ya Rasulullah. Candeng seborong saya podut. Engki pacet sengaja, pacet esen demi. Mata dente Pak Bu, pen tetepan deteng. Oh, joreng cek cerek niku. Cerek ya Rasulullah. Putra abdin cek cereken. Padahal abdin sama raja putra abdin bektogi kene sekut lapar ya Rasulullah. Polan takok putra abdin lapar, mungkin pon geli, pon sombong, sejak keluarga ni ke ya Rasulullah. Pas tak nyong abdin sekali, pas tak ingat sekali, binin na tepak kasi cek kereng ay ko. Oh, bada. Oh. Takok kok. Mangka ring Madura beda cao-caan Bu Baharia kok. Nema Bu Baharia ne pacen lako na ko engko. Lagi. Anu tak yo, anu malu tak yo. Iko tak yo kok. Ada Ibu Baharia. Ada takok je kok na ko sampean Bu ki. Keselaki asenyom beda selaki. Ada iya. Ke ngai lambe ben kita gibek to jongo. Kan ni jongo bisa laki sampean lambe. Kan iki sebelum mereka bini mereka raji lah. Sebelum mereka raji maksudnya seporan mun bahasa gula tak sami sereng kato. Anu jan pangaden. Tulilah wah jebing apa keluar wasi nyong apa ada tengah lah. Wah tuh do beda. Pas mah keluar kopi. Cek leh buru tak kibak bekto jongo. Wah tunglai kabine ya Allah. Aduh minta kopi dek kiki kopi kabeh tibi lah tahu kekendengan apa ndek kok. Ya Allah. Aduh, ya Allah, salah selaki kentok yang menolong. Mun ki nyara-nyara na bolong ya Allah. Akan tok todo saya kempet. Akan tok gi di budi saya kempet setak gelu. Ti eko. Ada kene monyen bojen bunyi buat eko ti eko. Aduh orang bini lah kecan orang ku tak pasal nyanyi ti. Selaki tahu tak ada pada bisa gelak monyen dia kok.
Aduh, tengah dia anak 2, 3, 4 salepan. Ya Allah, pret, brus. Ya Allah. Ampun Bu, jagain mainan selagi Bu. Tenten sampean cek mun pengajian deh Bu, cek terlalu menor sampean. Bedek pes-tepes bae, lipen pes-tepes. Mun nang compok petebel. Orang njok pengajian koleman, ya Allah, semprot kabeh sret-srot. Nang bungkone buka boceng. Kelambi silong bolong yang kui bulun kelencep na keluar. Nang compok sampean meneng compok baru Bu. Menyeneng laki. Menyeneng laki sampean. Orang bini sing menyeneng laki sing ngladeni laki pada bi jihad fisabilillah. Reng bini rekun wah cukup taat ke laki ben sura mele swarga lebeng sedima mele sedima ben. Si taat tapi ya ke laki. Apa saya enggak sigel megeli. Beri minyak semprot. Jarang sih banyak minyak berasa apel. Lah beri pepen si rasa apel. Ayo, kelencepna beri si rasa blueberry. Tabuk beri si rasa nangka. Bengkongnya rasa turin. Beben tabuk rasa pisang. Ada komplit yang laki ada gedung mere tak tahu apa, Bu. Kepi sorosan. Sor-sor pepen. Dek gua pelengki kak nyiapin sampian gula. Goncor. Sarang siom pepe telo bolo, Bu. Kelencepan siom lu dek kelenjep dek. Bau blueberry, goncor juga me. Nyiom tabu bau nangka. Bu nangka dek goncor du bolo. Bengkong bau turin. Kerja kendok Nyiom bengkong tak napa dek ya, Pak. Kencur 15 ruang. Pagentang boleh beban tabuk siam sebu pisang. Ada ya. Kencur sebolo. Bada kencur dah kapi. Kena 100 dia. Coba bitong telo bolo. Segeme 2 bolo. 15 sebolo. Mak muda sebebe sebolo be. Polan ngak coba, Bu. Nah, gue. Mangkana pakundul, Bu. Iner aja bagel kok bida tuji. Lagi silet lagi, Pak. Kan beda lambe, Bu, nak kanak kene, Bu. Anggaplah madrasah na ke Gofur lambe, ki Jerman ke Gofur. Bana ke sira, ke Abdul Karim iki. Sekolah, beda nak kanak kene, bekan Bu cak lonjaan. Ku tak naik tas jemput. Cepon ke Gofur. Bing toron bing. Toron nek nak santri takko. Beri bese 20.000 ya bing 20.000 mele sempak mele kato. Tak katoan, anan Bu ki. Nyong buruk. Buruk ka ibu. Bu. Engko naik ka kita jemput ke Gopur ki buru Bu. Apa? Ya beri 20.000 selo mele kato. Jan embun. Nak anak 20 mun engko 100 paling kok. Embun nyong bini semele kato naik ya. Buka Riana, atau kerjat ke Gopur, ya Allah, toron. Apa ya, saya bum lesilet nih kok. Pula nggak coba pula. Segelak nyabis kemarin. Ada sesuatu kok segelak juga. Jalallah Muhammad. Oke, saya nggak ring bini kasih laki, saya nggak sambian ke ring tua pagi. Napa jepon Rasulullah? Anta wa malu kali abika jong beenjong bitunya na been endi endeng tua na been ni kada bunda suka Pak. Pon tugas sering tua saampun gue lebih penjenengan ampun di potra. Potra ni Pak amanat dari Allah Pak. Ngampong lebet kun. Endi Allah kapi. Engki bila saya cabut napa jan Allah Pak. Engki kapi bagaimana Rasulullah SAW mempunyai anak yang kecil-kecil sebung umur Pak potra Rasulullah. Saya kecintain Allah, so boleh gun lebih sampian. Anak rek mangkan bagi yang tidak punya anak, jangan kecil hati, cek kini ate. Lepas banyak amal deh ya, makanya di anak mungkin bongal truk, kagak bayar apa? Nanti ada kunan dah, mau tak di anak, kan deh ya, kulbak kulim lolo. Reng tua ternyata sendi anak di kewajiban telok kewajiban reng tua min hakil waladi adal walidi salatatu asya. Hak seorang anak kewajib nereng tua ke anak beda telok. Sepertama napa sepertama abriknya masih mapan ayyuhasina ismahu idza walada.
Nyaman ni kapolong baki Pak. Mun nyaman Hasim apolong biki Hasim Asari. Mun Hamid polong biki Hamid Pasuruan. Nyaman polong baki. Nyaman ni kak penting. Makanya orang yang libur pengajian termasuk. Makanya dalam kitab mun tak salah ni kak kitab penyaman Majma'ul Bahrain. Tembang umat Rasulullah, bekto tembang karena berontu sana. Tanya, napa ekebe ke neraka? Napa cek pun Allah kapak Jibril kebe dak Jibril kebe neraka ya Allah. Apa pola tu sana banyak gelu tak ada kenjerna sekali. Ni kan merdua ni kan. Sepertama ayuhasina ismahu abrinya, masih kedua ni ilmu, bu abri ilmu marin. Bahas kia. Ni sekone ebe. Kurang 10 menit. Bah, kan sejam. Yang sepenting bejeran bagena apa pakun ke. Cek sampai tong potongan bejeran tak lepun ni kata. Mau agak kemarin kok. Macam jauh. Biayan raja denar. Pon kapi takdir dari Allah. Engki. Gula ni kabu. Malam ni subung acara. Beri malam ni ka beda pakong. Acara santunan anak yatim. Pas malam napa malam ni ka? Malam Senin ni kosong. Nelpon ke Abdul Karim Abdina. Ke Abdina kosong malam Senin kiai. Kakak emak gula jan gula. Mun bisa siapin tempat kiai terus istirahat tah. Engki beb. Mari sini kak ngocak debu kiai. Ki beb mari pone siapin. Mampir ke dalam ke Fahri gula nih ke Fahri Pondok Banyugiri. Wah, paksa. Beb ngenek pokon kelem kanto. Ajunan pernah janji pokon kelem. Telepon ke Abdul Karim Mbah Tek Yangka. Tek Yangka ken ke gula apa amit ka ke Abdul Karim mun Yangka ni ka apa amit abdina kelem kanto. Pas Tek Yangka ditelepon ke bila be pon. Ki pon takdir pon dak ganja. Beda rumah pole. Mulai bori gula Pak. Ngurtang-nguran malam makin ni ka Pak. Engki pas dari bori pas sampai pas tak gena gelura. Ya, ialah bagena ka. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tanya dak malaikat Jibril kebe dak Jibril kebe ke neraka ya Allah apa polang tusan banyak gelu. Allah Jibril aji umat Muhammad dicinta ka umat bahkan epekir selalu sebenarnya amin takang kok Muhammad Jibril ya Allah rahmatin umat abdina sepora aki umat abdina kesepenta sareng Rasulullah. Gula bi sampean bahkan sampai subung umur Rasulullah Pak gula bi sampean sepekir Pak. Betul cabutnya benar Rasulullah apa aja pada Rasulullah. Malaikat Israel mak sakit gula ki. Sepung semapanan boleh nyabutnya apa ini kasih paling saya Rasulullah. Pas dek remah umat abdina. Wah tak oning mun umat sampean. Tak oning gula saya cerita pun. Wah tak oning pun. Nangis Rasulullah Pak. Ya Allah. Bekto umat abdina cabutnya bener jak pas sakit ya Allah pas setong ka abdina jak pun Rasulullah. Rasulullah ni kepaannya onda ke Allah ya Allah bekto umat abdina cabutnya bener jak pas sakit pas setong sakit ni pun abdina pas setong one gua. Kurang kita ada rumah gula lebih sampai ada Rasulullah. Jerok norok cuman makin Pak. Pon mati selamat Pak. Selamat saja. Nak foto terutama ya Allah. Pon terus sakit. Jibril tanya aki Jibril. Pola betul ki odi jile burjuk toju majlis para alim ulama. Pola ki betul nang tunya yu toju pengajian. Sabek katang swarga jek nyatanyain boleh. Berarti gula lebih sampean selebur pengajian ahli swarga. Engki, mun ngantel lagi ibadah saya di Pak. Ibadah saya kamu gula lebih sampean sing ada pengantel ke Allah. Tak masuk, king tetap kudu aso. Salat tak mampu mancing bajang to. Tak mampu tojuk bajang saren. Tedung saren. Tak mampu bajang tedung butuh. Mun jak ngaliaki tanah ni keni pecopek, bobok dalam sabek ke dalam lah. Mula tak bajang. Kan beda napa motak karo Pak monyet karena apa bahasan yang betul motak ni kan ben budut Bu yang ben budut motak naik tas kacu pas beda suara adzan masjid ni gak adzan Allahu Akbar apa Bu mak beda speaker
mak manusia ro arata-aratan aro beda apa ro. Ejak budut motak. Arwana aro adan. Arwa adan ro Allah angolok orang seiman ke Allah untuk asolat. Untuk solat setiap solat duhur nak duhur wah ayo naik ke atasan wah mandullah mandi kepi wah kiai mandi wah aro bojong aro ke masjid jalan kepi udah iya lah bu nanti ngolok bu iya ngolok bu aro siapa sih jol pacolan bu siapa sih juk dak kandaan bu aro badan kok bi bende kok jan modak badan kok bi bende kok. Untuk saudara seperguruan. Hari jen ngocol loh Pak jen. Mak jen getel kok. Ada siapa sih juk tojuk rebu pak gundok kandon kok rokokan jek lecan yolok mun yolok can soro bojong. Aro mata bojong, aro paden kok biban pada modak kok. Oh can modak. Makan mun ngamuk ke modak jek ke gula Pak. Jek gula cerita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tanyain sareng malaikat Jibril. Fulan, betul ki odin nang tunya baan ya. Apa lebur ke pengajian, lebur juk tojuk. Majelis para alim ulama punten malaikat nang bung embung na gulai ko. Tak tojuk sekali ko. Sehingga ke boleh sareng malaikat Jibril, napa je pon Allah tanya boleh Jibril, pola ki odin nang tunya cinta ke ulama. Cinta dek ke para kiai. Juk tojuk bi para alim ulama takkan tak ngaji juk tojuk tok lah. Juk tojuk bi ulama angakan bareng bi ulama takkan tak ngaji korla lebur. Yuhsarul mar'u ma'aman ahab apa lomba kiba. Mangan pecinta ke ulama, mangan kok kareng butur yakin deng betul lebur ke pengajian lebur ke ulama lagi. Ya ahli swarga lah Pak tak usah anu boleh je lah. Cek wet je lah ahli swarga. Punten malaikat abdi tak oneng napa cinta ni kah. Ajuk tojuk ngakan bi ulama bareng bi ulama ngakan. Punten nang barung gulai kok. Wah, mak ruwet orang. Bir tanya boleh saya terakhir Bir. Tanya nyaman baiklah. Jimun nyaman Abu Bakar pepolong bi Habib Abu Bakar Gresik. Mun nyaman Hasim pepolong bi Ki Hasim Asari, mun nyaman Holil pepolong bi Ki Matulil Bengkalan. Mun nyaman Samsul Arifin pepolong bi Ki Asad Samsul Arifin. Mun nyaman aja pokoknya nyampa pada bi tang beli, pada bi orang-orang sesoleh pepolong lah. Pah tanya, siapa nyaman ben? Bekto Ki Odin nang tunya. Bungkel malaikat. Banyak mah bungkel, dimbedu ulamanya mah bungkel. Boneke be sareng malaikat Jibril. Ki ponano ya Allah enggak ponano. Lah Bril. Yang kok nyongok kan kok maha tahu Bril. Sebab ke anu bungkel je lah. Sebab ke surga be lah. Ya Allah bungkel ya Allah. Nyaman tak pada bi ulama, tak cinta ke ulama, tak pernah juk tojuk pengajian di majlis ulama. Bungkel ya Allah. Bungkel lah bungkel sabak dah. Penasaran malaikat Jibril, Pak, apa bungkel mak? Sebab surga pola dah. Bungkel je akan cakanjan lebur ka ulama. Bungkel je akan cakanjan seneng ka ulama. Bungkel je akan cakanjan lebur juk tojuk majlis para alim ulama kanjan si bekus Pak. Tanurok bungkel lah. Napa boleh sambian si juk tojuk. Langsung apa tak ahli surga. Memang kan tuli tobat ka Allah lagi kita sepora. Terutama goreng tua katretan cek to karan lambu lah pelebur odi sekirakin gue lebih sampean dekik depak ka umur angis kapi tetangkep ya Allah mak gini kesek cabut berarti odi gue lebih sampean manfaat cek sampai odi gue lebih sampean depak ka umur tetangkep perakap tanda lah bukan lah kan tompas si blenger je kok ya dubudun orang je lah. Konsep kedua, ayu alimahul kitab idza aqala. Pangaji sabak. Patorok ka kiai, bubeng sambeng kiai. Bede pengajian ndak iya nek kiai. Tanya aki, Bu. Ngambil senapa biaya kiai? Nek kak gula ndik bedus kening beli kiai torok aki ke pengajian tak kira melarat. Konten bedus berpuluh-puluh bedus, ban. Nguncang seraan mau balik ke kiai yang kok nguncang dua dika habis petang gula pon sepolo ya jak kun contoh
Sesogi contoh. Nikah kiai ring mak semak nikah telok setengah kiai. Oh, bodoh sinakung do hebat ada ke Abdul Karim bertenang pikir. Hari telok hari bu laku ki beda boleh. Mangkan tak gempang di pengasur ya. Gula tibi ni tak kelar rasanya detik Abdul Karim ni rasanya. Mudah-mudahan ke Abdul Karim paring lanjong umur bi Allah sehat wal afiat. Sekeluarga kapi. Sekeluarga paring lanjong umur paringin sehat kapi gula bi ajunan sedaja juga amin. Engki gula ate ni ka aku nangis dan kadang ngabes ke Abdul Karim je binjir bu nemunin gula terus empon kiai tikel sampean budak aja tikel gula pon. Punten cek ring pon sengaja je binjir bu. Masya Allah dari cinta ada nak foto Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga pun ngaji sabek patoro bengsambengin kiai nak antarin kiai nah takut beda kesosaan apa antarin sehingga nyabek potra sampean sehingga nyabek potra mun cen saumpaman pun cen ambuah cen de remah pamit ke kiai ni cek romoro pas elang de temu male sampean ilmu nan tak manfaat sampean antarin longku ka ustaz ke kiai nah kiai cek ring pas anu nikah putra abdina pas bekta bapak anjaipon ke Arab Saudi saumpama tikel malik mungkin daripada berkelanjutan daripada sekolah SMK soalnya siapa dinak lah bu jauh lepas patoro ilmu ni kepada sallallahu pas ni ada program jaipon gelak mereng dari Ustaz Sera gula kantor beda ngaji juga di absen juga ada sobu jaipon lagi berkantor deki engki sahabat patoro maklai selamat anak foto gula samater ilmu saya oleh mater manfaat saya terakhir tu kesering tua saya pertama berinya masih mapan mun kadung pun tak mapan sepenting beda cinta beda mahabbah takaklah tak pada bi ulama sepenting cinta mahabbah yuhsarul mar'u ma'aman apa polong bagi makai tak padanya mana sallallahu makan cek kini atas tak pada ya mun jawab marinya mana bola bedanya makatu bola. Ya Muhammad balai bolong bi Rasulullah. Saya kedua abri ilmu saya terakhir ayyuzawwijahu idza adrakah pakapin bu ki. Mun pon endi anak, endi ilmu, morala cukup. Detikan cari anak karon, Pak. Mun pon umur rek cukup, bedetikan cah. Tanyakin mun pas anak ni kan masuk ke jeding kan Pak Jam trobi ni ya. Beda anak nyanyi loncat kan 3 meter. Loncat ke pagar, trobi ni karo Pak. Pas ngir-sengiran, trobi ni tanyakin siapa sih kesenengin benak marah nak apa tanggung jawab nak. Ada iya reng bini dah iya kiye mun dia anak bini lah dewasa ben Bu. Tanya kiye sampean nyari beni adente Bu nyari. Tanya aki pas dari di mak ke mandek remah nak ke dek remah ibu dan dek remah cara nak mak maca Al-Qur'an di dek remah tanya aki tes. Tes Bu. Dong moro bah terima tak bisa baca Quran kan bodoh lambok kiai Bu kengke nang gunung ni kata ki. Pas kiai ni kak anan pun umur 30. Susah kiai. Tak mangkan pataben di anak bini ni kak Bu. Pas di kancah di tretan bodoh di mah. Dari mah kabar alhamdulillah. Ben di anak, ben iya kok di anak laki, kok di anak bini, dak pun pisan bengkok, dak iya apa tahu jangan di anak. Boleh tahu. Ba iya. Ben anak bini rebu. Mun bedereng laki amin ta. Cak ngabis tentunya. Ibadana ahlaka akidanna. Terimalah. Deki rezeki dari Allah lah. Orang ngakabin apa cukup ya Allah. Tak ada cerita orang ngakabin pas posang tak ada. Mun posang berarti tak bejeng. Mun ki pakun posang nggak bejeng berarti kareng tua. Mun kareng tua lah papan ki pakun posang berarti bi tretan bi tetap ke ki pakun musuhan. Iya gunda. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah jalan kiai. Karena anak pun umur cukup. Ratin yang Bu. Pas ketemu bireng matung kaju. Apalah kon benjong, matung kaju kiai. Ano bisa ben maca Quran. Wah, gula maca Quran, gula kenangan napon niku. Ya gula alumni algopor iku. Jar jong bisa ongko bisa
Keliru ne kiai tek yetes. Keliru ne kiai tek yetes, ngaji ngaku Al-Ghafur. Keng tek yetes. Ya iya jong, beun sepenting bisa maca Quran deki ro jong. Engko ngunjung para kiai, engko oleh tak todus jong. Sepenting enten kiai sangkun gula cek songkan menika pato panjenengan gula orang biasa, tina sepenting bisa maca Quran lah. Kabeh kareng tuan pon cerita singkat akabin ngunjung wali mapangan nikah, tujuh nang kanto para habaib para kiai. Pas bi protokol kasa Pak. Kenapa? Oh protokol. Tepak ke protokol. Ya, ada mak jentek kok. Nah ya kata, ada ibu ngabas bu ibu kok. Paling ngenawing telur-teluran deh. Nah bu, jangan ngabas kata. Bu bobo ya bos. Kaja bu seboran. Engki letak ketundu. Protokol membacakan susunan acara yang pertama pembukaan. Yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Kiai Haji Abdul Karim. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh mempelai putra. Yang ketiga mau'idatul hasanah. Yang keempat pembacaan sholawat Nabi. Yang kelima penutup strip doa. Untuk acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh mempelai putra. Masih kuat. Wah, gara-gara teh yetes. Wah, tukang metungga jua kori, akhiroat. Gula nyontok Pak, benih gula Pak. Gula beri contoh. Mangkana, napa maksud tuh? Mun nyari mantu, tes. Hari gara-gara teh yetes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lancong jim Pak. Jim sampai gini, sampai ngalenying. Wah, Allah para kiai, para habaib, para hadirin Allah, cek lemanton kiai, ya lancong kebudin nego. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gini boleh Pak? Allah, pajet lamanton kiai, pokon lamanton kiai, bangga kiai na Pak. Keng kelero na poran te yet, tokang madung kaju akur, akiro, akori. Dia manggil nggak ada kan? Pas bila saya akiro, atago. Oh tak laten kok loncat di sini. Bener yang pidato loncat kemarin deh. Jangan manteger menceng cerekam kan tujuh kasan. Manteger menceng kok paling lebur ya kok. Apa ya keplawa. Entaramat tungga juga basta temu bi'amacan tul buluna mira. Jan seduwud Allah bederan rai kok. Jan sing aduh masal bode kok. Bibede nih percaya diri. Entara matungka juga basta temu bi macan tul buluna mira terus kasabe mulung otak kok Pak. Aduh. Biasa neng saya ceramah tak gelek, jangan kok gelek iya. Biasa kan sampian segelek, gue tak mau gelek. Mak bisa kok gelek kan? Ya Allah, Allah Muhammad. Terus ke sabah mulung utaika kana bi'abidina engkau ego. Aduh, tak nemu orang pidato ngarja kana. Tukang pidato gelek ya. Bajan kan si pidato tak usah gelek lagi Pak. Ika kana bi'abidina engkau bas terus tak kental. Wah, muncan saya tak pun aduh bedeton kana. Atanya Pak. Tok na apa nih? Tok marbuto di kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya mun pun anak akabin orang tua harus bijaksana. Bijaksana saya enggak Bu mun sampean pun di anak, Pak Bapak di anak akabin karena tugas orang tua telok nih Kak.
Nah, berinya masih mapan, beriin ilmu. Terus apa sama kabin anak? Mari tuh ke sering tua dah. Mun anak dah kabin cek terlalu ikut campur urusan anak. Oh, iya, mun tadi saya ngamin tadi, iya. Ya salbut anak sambian. Lagi anak matul, Pak, tang laki dah, iya. Pesa. Kepada kebisan peke. Ya terapas, Bu. Mun anak matul, Bu, tanyakin. Apa, Bing? Petang laki dah ya, diberakin olok dan jong. Anak sambian gini kan. Rangkul. Jong, Bing, orang odik dia pasti yuji. Tade orang odik dia yuji. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Mun Allah cinta yuji, odik dia penuh ujian, tade seneng pagi nang akhirat seneng, Bing. Biasa ngak riyalah. Lalah parukun. Ada iya yang tua. Beda boleh ini cerita, Pak. Ini kan gula menceritakan orang tua harus bijaksana. Cek langsung memutuskan pesa. Ya terapas. Iya, beda yang kabin, Pak, malam pertama. Ring laki ini kak, si laki ini kak, apa loh neng jompon si bini. Malam pertama kan sehari nih jompon matua kan senikah. Besan demin bi matua nah. Rukun. Alhamdulillah ya Allah, tak ada kehasan mere ya Allah. Bu sebu. Reng tuan ni kan bu sebu, asolat sebu, aseram Pak. Ku tak mantu pada luar. Ju toju. Bejong maju toju luar. Jaban ki nyara. Seporan apa? Apa sih putuk ki kelampi Pak. Beda emak ajong. Preman apa? Apa? Pak juduro kan niku. Lah, nika mun pas orang tua nika pas tak bijak tanya apa permasalahanna. Cek ring beun manyak mata nanyar. Mah bisa langsung mulai ngucap tak judur Bang. Ki aib Pak, mun cerita aki todus kuda Pak nika aib ampun Pak. Cerita aki jong kotu ji. Makle temu mun tak ada masalah nere pas dak ye kan salbut de jong cerita aki. Kimon sampian maksa tak napa Pak. Kia cerita aku dak remah jong. Seporan apa? Ayo cerita aki. Ki seporan apa? Apa jong? Adik sobung lobeng. Ya tak kerjat matuan apa? Keng ring tua bijak. Mun pas ring tua tak bijak paling sumbang mak kurang ajar benjong. Ontur kan ada lober. Tapi orang tua bijaksana, gula nika ngajarin beni rosu, mengajarkan orang tua harus bijaksana. Teh lu jong nang jong, engkok re jong. Apa enjong? Engkok re matuan binin ba ni tangan. Mulai ki kene engkok tukang mandiin bodoh jong, ma pas pas tado. Pas dak aji jong. Nah, ini kan yang tua bijak masuk. Bing. Beda apa Bing? Mak pas sampai anak bilakin pas luar. Engki Pak, jak engki nyaran Pak. Gula todus sing ngabode Pak. Ada remajing, bucil Pak. Apa? Ki bucil pal-pal Pak gua. Bucil sepal-pal. Teki gelu. Masuk lah jong. Masuk. Kenapa nih kenyaman bucil? Kenapa? Ki pada. Masuk jong. Masuk. Dak remah Pak, beda Pak. Beda jong. Masuk. Beda remah Pak. Teki gelu. Lah. Okor kata nang beun sekelan pun jong. Beun sekelan jatah sih jong. Sebeun jong ada rukun. Temu duduk permasalahan. Ada akor. Iya bu ring tua ya. Jangan langsung berjajah. Tekak bapak, ring bini matul, mungkin akhir matul urusan ring tua, cek perjaja sambian, cek abelaan bini sambian, mun pon bini apa ring tua, abu dah iya kak, apa dah iya kia pada tak adun nah, ini kan termasuk anak kurang ajar ke ring tua, urusan orang tua, ring bini ke selake, ring tua anak ke ring tua, pas senang kini ke titik ni ke kunci pun, bi tretan bi tetap ke pelebur, insyaallah odik lebih sampian bekal, seneng bekal, selamat. Dunia juga dan akhirat. Mudah-mudahan Allah nurani rahmat yang begitu besar. Anak potoh terutama yang menimba ilmu pendidikan yang tepat gak dito matur ilmu na manfaat, matur ilmu na barokah,
Mater ilmuna nika paratetan mater ti anak yang selalu mendapatkan ridhonya Allah. Tukenan gula bi ajunan sedejah kepi. Sedejah terutama kiai, para asatidah si ngajar pada dintoh. Mater barokah umur, barokah rezekinna, barokah keluargana, barokah anak potone begempang sedejah urusanna. Tukenan gula ajunan sedejah senikah rezekinna seseret mater palancar. Sebanyak utang mater epapona barokah Rasulullah. Oleh rezeki saya tak kasangka dari Allah. Sesakit yang kak penyakit ini berbeda serang Allah. Reng tua gula ajunan, matua guru, sekik bedah, mater lenceng omor, sepon sobung, mater peterak, kau purnah. Saya tak ngagungin toron, mater tuli ngagungin ketoronan. Sedia anak lanceng, praben, mater pagempang, judunah. Menabi kita oleh cuduh. Juga nan hajatunya jad akhirat, kabul serang Allah. Pola bederan-deran desing udah, juga nan mater tuli paju, amin. Setu wajah amin, takut paju, kan bu. Wala nang buko atuh setu kaibi nyai amin. Adok kabin mas. Kabin apa kabin bi kombo ya. Kuwi lemalem papolong gulakku mate kebi. Dengan periksa apa? Harap penting periksa. Mate dueun polan apa? Polan nah mimi susu kadaluarsa. Senyai polan memasukkan benda tumpul yang berkarat mate. Lah situ aja amin wirid baila tak kok baju khusus sing udah pola rada-rada ngodah ki terwalake boleh tertuli baju amin jatuhnya jad akhirat kabulalah dunia wala kulli niya salih jami'an samila salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Seorang yang sebanyak menghadapi beda omongan kata-kata aman apa? Amin. Kan mari bu. Kenapa boleh? Saya rasa itu beda kiai situ lagi. Beda kiai. Benar? Kibur kan pun tua yang ngakui bahasa. Tua ni kepada. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaf mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa hadin sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na awalaina sekian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi suril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seborang sebanyak ki gula apantun sebelum olok salam. Gula apantun nah. Jeung lajengan daunan nangkah jeung bejengan robena ti. Samper sarong ke bebeuna ate kerong ka robe. Salpak salpok biringin korong napak nyapok mareker. Sekelangkong sepora namun ekalak nikong cek Sarah. Seporan mbak. Motor koning diri reja telepon cetot gulai mira. Motor oning dek tretan seteja salah lopot nyon sapora. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.